Kad postoji nakav gošća do selja, nakav nikad nije prošao ja. Lajko znao odeka. Tako da po temu se zna kako je selo, kako su ljudi, ma živjeti odeka. Onda je jednu prednost imamo, čak nemamo prolaz kroz selo, nego kuda dođeš tu da ne ospojka. Tako da ne moraš uviti na drugu bandu, samo putem mora ili zrak. Lipo. Meni je lipo. Dok smo tu na bolovanu, to je glavno lipo izživiti. Ovdje sam se rodio i šperam da ću umiliti Janke. Inače sam bio pomorac Kvarnar Lit. U stvari u Rapke je bilo nekada 300 pomorcika se ja ne viga. A sad je 400 stanovnika, znači da selo pada po stanovništvu. A samo 2 su pomorci, ako niko više. Pijak je bilo, evo gledajte, vidite ove hiže bude ovo. To svaka hiža ima pomorca. Tu su bili mi 3, svi ti smo pomorci bili. Inače, jako je poznat, a i po kamenju, i po... A to sve je lipo, ja sam pa sad cijeli svijet vam govorim, ali... Najljepše mi je voda, meni je voda najljepše mjesto. Kao za istu reću da je Kalifornija. Jer kao će se živi vode u Istri, Amerika je nanke blizu. Ste čuli za rakenski lonac? Ja. I kuhala sunjen. Ma nešto. A ga znate napraviti? A znala bi samo. Treba ja sad ne može ne. Prije su deli se lonci vode i moja mati pokojna i tas. Bih i bili vozili po selima, tamo po Istri, onda bi bili dali lonac, oni bili dali lonac šenice ili tako. Mislim, noća reću ljudi stari mira za miru. Stvarno treba dosta dok se nabavi i gline i solen, to se miša skupa. To su ga tukli u kamenici s baton, kao muka, kroz sito od brašna. Tako, pa su mišali glinu i to da ne puca u peći. Šta bi tu još nedostajalo da bude život još bolje? Imate bankomat na početku sela, što je malo čudno, a poštu nemate. Krnica nam je tako, prva ruka Pajmorčana, tamo je doktor prvi i onda Pula. Ajde sada vam rečem, dojte nam opet.